Bamwe mu bifuza kuruhuka bafata urugendo bakerekeza ku kiyaga cyangwa ku nyanja, ubundi bakurira ubwato bagatembera mu mazi cyangwa se bakicara ku mucanga bagafata icyo kunywa. Inyoni nazo ntizatanzwe uko zagaragaye ziruhukira mu Kivu rwagati zitonze umurongo nk'izatumanyeho. Mu gihe izi nyoni zatangiye umwaka zikora udushya twatunguye benshi, umwaka wa 2022 nawo ni umwaka wasize ibyishimo bidasanzwe hani muri bamwe mu byamamare, kuko muri bawutangiye ari umwe, bawurangije ari babiri cyangwa se batatu, kuko hari n'abawukoze mu bukwe ndetse bakanibaruka. Ngwaye ikaze na Nshinimvanimwe Meta TV, ndagushimiye cyane wahisemo kubana natwe, by'umwihariko wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe ni muri mushya kuri channel, ndagusabye ngo ubanze ukore subscribe undi tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Nkuko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi, urukundo, ibyegeranyo. Uyu munsi tubafitiye inkuru aho tuza turebera hamwe inkuru y'inyoni zatumanyeho nk'izitabiriye ikirori cyangwa karasisi zigatangaza benshi. Turabagezaho kandi urutonde rw'ibyamamare 10 byemeje gusoza umwaka wa 2022 biri kumwe n'abakunzi babyo akaramata. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngwaye ikaze nanone. Bamwe mu bifuza kuruhuka bafata urugendo bakerekeza ku kiyaga cyangwa ku nyanja, ubundi bakurira ubwato bagatembera mu mazi rwagati cyangwa bakicara ku mucanga bagafata icyo kunywa. Inyoni nazo ntizatanzwe kuko zagaragaye ziruhukira mu Kivu rwagati zitonze umurongo nk'izatumanyeho. Bimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu Rwanda harimo inyoni z'ubwoko butandukanye ziba mu byanya binyuranye, birimo no ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Umunyamakuru wafashe amafoto Plaisir Muzogeye uzwiho ubuhanga mu gufotora yagaragaje amafoto yafatiye mu kiyaga cya Kivu mu gace ka Karongi, aho yagaragaje inyoni ziri muri iki kiyaga. Izi nyoni ziba zihagaze ku nkingi ziri mu Kivu rwagati, aho kuri buri nkingi haba hariho inyoni ku buryo buri wese yahita yibaza uburyo zihagaze kuri izi nkingi nk'izatumanyeho. Mu butumwa buherekeje aya mafoto uyu munyamakuru yafashe yavuze ati buri wese yifuza kuruhuka, rero n'inyoni nuko aha zarimo zishimira amahoro mu mahumbezi y'akayaga k'i Karongi. Mu karere ka Karongi ni hamwe hari ibyiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo, kakaba kabarizwamo hoteli iri mu za mbere nziza mu Rwanda izwi nka Cleo Lake Kivu. Iyi hoteli iteretse neza ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu imaze kuba ubukombe kubera ubwiza bwayo ndetse na serivisi nziza zihatangirwa zituma uwahagiye rimwe ahorana inyota yo kuhasubira. Naho umwaka wa 2022 ni umwaka wasize ibyishimo bidasanzwe muri bamwe mu byamamare, kuko muri bo bawutangiye ari umwe, bawurangije ari babiri cyangwa se batatu, kuko hari n'abawukozemo ubukwe ndetse bakanibaruka. Bamwe mu byamamare byakoze ubukwe mu mwaka wa 2022, umwe ku mwanya wa mbere turabona uwo bita Rugamba Yves umenyerewe nka Ivry. Ivry ni umwe mu bahanzi beza ba hano mu Rwanda, yakoze ubukwe n'umukunzi we wa Vanessa benshi bazi nka Vanilla, baherutse no kwibaruka umwana wabo w'imfura. Imihango y'ubukwe bwa Ivry na Vanilla yabaye tariki ya 12 Kanama mu mwaka wa 2022, aha byabereye muri Sport View Hotel Kicukiro, ari naho basezeraniye. Ku mwanya wa kabiri mu byamamare 10 byasoje umwaka wa 2022 yiyemeje kubana n'abakunzi babyo mu buryo bwa akaramata, turahabona bita Miss Umutesi Leya. Umutesi Leya uri mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda umwaka wa 2021, nawe yasezeye ku bukumi muri uyu mwaka, asezerana n'umukunzi we Peter na Sasila bari bamaranye igihe mu munyenga w'urukundo. Miss Leya yasabwa na kobwa na Peter ku itariki ya 1 Ukwakira mu muhango wabereye mu busitani bwa Golden Garden buherereye ku musozi wa Rebero. Ibirori by'ubukwe bw'aba bombi byakomereje muri AR Anglican Church, aho basezeraniye imbere y'Imana. Ku mwanya wa gatatu mu byamamare 10 byasoje umwaka wa 2022 byambekanye impeta n'abakunzi babyo, turasanga uwo bita niyo mubyeyi Noella.
Fofo wamenyekanye muri sinema nyarwanda muri filime zitandukanye harimo y'uruhererekane izwi nka Papa Sava yanatumbagije izina rye, nawe yakoze ubukwe muri uyu mwaka n'umukunzi we Niyigena Daniel, bahuye bwa mbere mu mwaka 2018. Ubukwe bw'aba bombi bwabaye kuwa 2 Ukwakira umwaka 2022 mu birori byabimburiwe n'umuhango wo gusaba no gukwabere mu busitani bwa Miriam ku musozi wa Rebero. Nyuma basezerana imbere y'Imana muri Hotel Sainte Famille iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, ari naho inshuti n'abavandimwe bakiriwe. Naho ku mwanya wa 4 mu byamamare byasoje umwaka 2022 Bahisemo gukwepa ubuseribateri cyangwa se kwibanira akaramata n'abakunzi babyo, turasanga bita Clarisse Uwimana. Umunyamakuru Clarisse Uwimana wa BNB FM umwezi nawe numwe mu byamamare hano mu Rwanda byakoze ubukwe muri uyu mwaka. Clarisse yakoze ubukwe na Kwizera Bertrand Festus, bari bamaranye igihe mu munyenga w'urukundo mu bukwe bwabaye tariki ya 3 Nzeri umwaka 2022. Umuhango wo gusaba no gukwa Clarisse wabereye mu busitani bwa Heaven Garden Rebero, witabirwa n'ibyamamare nka Intore Masamba, akaba ari nawe wasohoye Uwimana mu nzu, naho Butera Knowless ari mu bamwambariye, mu gihe umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda Evelyn Umurerwa yari yamubereye marene. Ku mwanya wa 5 mu byamamare byasoje umwaka 2022 bibanya akaramata n'abakunzi babyo, turasanga bita Mukayizeri Jari ya Nelly. Ketchup ukunzwe muri filime nyarwanda by'umwihariko filime izwi nk'Abamenya, nawe yasezeranye na Mutabazi Jarike, bari bamaze imyaka irenga 10 bakundana. Umuhango wo gusaba no gukwabaye kuwa 23 Nyakanga umwaka 2022 ubera mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri Meraneza. Nyuma yo gusaba no gukwa isezerano ryabo bagiye kurihamiriza imbere y'Imana mu idini ya Islam mu muhango wabereye mu musigiti wo kuri Onatracom. Naho ku mwanya wa 6 mu byamamare 10 byasoje umwaka 2022 byambikanye impeta n'abakunzi babo, turabasanga uwo bita Shimwayezu Cedric. Umunyamakuru Shimwayezu Cedric wa Isango Star mu kiganiro Isango na Muzika na Sunday Night, nawe numwe mu basezeye kuba ingaragu muri uyu mwaka. Cedric yasezeranye kubana Akaramato na Mahoro Giene uzwi nka Gigi kuwa 20 mu mwaka 2022. Aha ni mu muhango wo gusaba no gukwabereye Indera, basezerana imbere y'Imana mu muhango wabereye muri chapelle ya Centre Christus Remera, naho batumiwe bakirirwa mu musitani mu ishuri rya Kigali Parents School. Ku mwanya wa 7 mu byamamare 10 byahisemo kusoza umwaka 2022 byambikanye impeta n'abakunzi babyo, turasanga uwo bita Samuel Beka Biansi. Umunyamakuru Sam Beka wamenyekanye mu gukora inkuru zicukumbuye yasezeranye n'umukunzi wa Jocelyn. Ibirori by'ubukwe bw'aba bombi byabaye kuwa 18 Kamena umwaka 2022 bibera i Kanombe mu mujyi wa Kigali. N'umuhango wabanjijwe no gusaba no gukwa, hakurikiraho gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa Christian Life Assembly ruherereye i Nyarutarama. Naho ku mwanya wa 8 mu byamamare byasoje umwaka 2022 bisezeye ubuseribateri byihuje n'abakunzi babyo akaramata, turasanga uwo bita Munezero Aline wamenyekanye nka Biju. Umukinnyi wa filime nyarwanda Munezero Aline wamenyekanye nka Biju muri filime y'uruhererekane izwi nk'Abamenya, nawe yakoze ubukwe mu ntangiriro z'uyu mwaka agukorana n'umuhanzi Lionel Sentore usanzwe utuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ibirori byabaye kuwa 8 Mutarama mu mwaka 2022 byabanjirijwe no gusaba no gukwa mu muhango wabereye kuri Golden Garden Rebero, bikurikirwa no gusezera imbere y'Imana mu itorero rya Anglican Paruwasi ya Remera. Ku mwanya wa 9 mu byamamare 10 nawe uza yari yemeje gusoza umwaka ari kumwe n'umukunzi we, turasanga uwo bita Miss Mutoni Barbine. Mutoni Barbine wabaye igisonga cya 4 cya Miss Rwanda mu mwaka 2015, nawe yakoze ubukwe na Kwito
Katonda Arsene bari bamaranye imyaka 8 mu munyenga w'urukundo. Ubukwe bw'aba bombi bwabaye itariki ya 1 Ukwakira umwaka 2022 bibera mu mujyi wa Kigali, mu gihe abo bombi basanzwe babana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 10 ari wo wa nyuma mu byamamare byasoje umwaka 2022 bisezeye ubuseribateri, turasanga uwo bita Pamela Rowan Uwase. Pamela Uwase, umwe mu bavandimwe ba Miss Naomi, banahuriye mu itsinda rya Mackenzie, nawe ni umwe mu bahiriwe mu mwaka 2022 cyane ko yawusoje ari kumwe n'umukunzi we w'ubuzima bwe bwose. Ku wa 15 Ukuboza umwaka 2022 nibwo Pamela yasezeranye kubana akaramata n'umukunzi we Martin Carlos Mwizerwa mu birori byabereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nko kuri Romantic Garden ku Gisozi. Ndagushimiye cyane wo wahisemo kubana natwe. Byinshi kuri izi nkuru ushaka kumenya nawe mu buryo burambuye ushobora gusura urubuga rw'inyarwanda.com cyangwa ugasura urubuga rwa Radio and TV 10 nawe ukabasha kubona byinshi mu buryo burambuye. Gusa ariko nimba wari mushya kuri iyi channel, ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho butaha.